Znači, imaš podlogu, nema veze što je korona, bilo koja respiratorna infekcija može, znači, da sa grla dođe, znači, da potkači srčani mišić. Evo sad smo, znači, u okviru ovog projekta testirali 20, da kažemo, različitih sportista, što mlađih, što starijih, znači, sa opštine Voždovac. I od tih 20, jednom dečaku smo, znači, našli poremećaje ritma koji su se javljali, znači, u naporu, pa smo tražili, ajmo da se uradi holter EKG-a, ajmo da se uradi ultrazvuk, prebrali smo ih na holteru, znači, bilo ih je poprilično oko 2-3 hiljade pojedinačnih preskakanja, ali sam ja na testu opterećenja dokazala da se one gube u maksimalnom naporu i već znamo, ok, ovo nema maligni potencijal. Znači, me razumete, ultrazvuk srca je bio dobar i kardiolog je rekao, jeste da ih ima toliki broj, nije mali broj, 2-3 hiljade, ali se gube u naporu, morfologija, izgled im je takav, znači nemaju maligni potencijal, kontrola za 6 meseci, slobodno može se bavi sportom. Isključili smo organsko oboljenje srca, dokazali da se te aritmije gube u naporu i sada pratimo tog dečaka. Evo, od 20, jedan će da ne očeleti. Evo, ko zna, neki virus sam potkačio, trenirao sa temperaturom, kako je to u profesionalnom sportu, ja to znam jer sam bila profesionalni sport, ko te šta pita, znači 38, treniraj, bitna utakmica i tako dalje. Za čas od te respiratorne infekcije može da nastane i srčana infekcija koja može da se zakomplikuje i da dovede do iznenadne srčane smrti.